saya laku Pak Kampung Tempanatai dalam hanya 2-3 hari beginilah yang kita lihat, luar biasa. Nah kuatu keluarga kurre semangat saliana jomai mamaran mata ya mato. Nah kuatu keluarga perempuan pekan selamat maliki lah komintu tomain torampo inde tarampak kemadu usengan merasakan kumua tayang ki pasang misa-misai tepari apa na pepari duka mintu totama solo totama tuka mintu rara buku ya matong kukua talang turanan naki puang awak bela-belaran naki ya ton narandok masaki ulun nati kurambam belua kana mandu sa kendek-kendek na lako-lako umbungi-bungi anaurungnya rak gak tuangin di pulukna roto banang penanna na alamokan doso nalangkan tumiana manuk-manuk apalah ditulak-lakan lagi ladi menangai raka dirampoi petambana anna papatui si mesaki sanda-sanda di lempangan kumpang di pentirungan apa tasule lako kadana pumamatua kumua yaitu kita baru patolino saya laku patuan saya laku makhluk lalu tananan denatu ana sule lako tumang para rana yamato amku kuah marano saya kabuat penangki berana misi solangkan nih lantai kawasusah tamalami itu kupokada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kuresman untuk makan waktu Oke. tunduk ko Matuto. matutok. Bersemangat waktu di bengkan nih. Bunga kadang kukukua mereka nalan niki kapi itu kan nadete dosonalankan tumiyang anak-anak manuk. Nala tokoya kursemangat boleh peraya langan buang atau teman patah balan na kalau papariana entah pantan rampo limbong tamate tarampak sen rampon tongkoni yang lo leko na ulat kairin na tabe bukari sangan na Teopilus kala kabak bak tu bapak na Richard ditaruh na uko tabe kalau malabi na tu si teto kon lan pembongan masalo kirito raja di mat rante batan tabe kalau malabi na mintu Bapak Ibu Pendeta aktif emeritus du lantang di tengah Kasulanasan tabe lako tolak pada paiton Dr. Rimpasan di Pangleon tumak parenta tumak kasanganna tabe lako toran ninda toran nambe lan mintu koran si misa-misata tangalan nakandi mo randan di pudukku si misa-misa belana yang kutira-tira te Allah bayi mak demo untuk kota Semarang penduduk kota Semarang apa katabe Tarapak talan Kasulanasan pa palidanan sang piak kan pak tuling pak Malinta
ang kiparampo pa sa abukukare sa patikan na bisara tutong panata itamintu pengkarangan kiulang rara na inde tara atau sara ci tetena lampasuya la kotang parapa na inde kombak disusoy Mamir ka? Mami na juga. benar na inde atas nama Mami na juku le. tim kerja Mami na juku tedong. Jomai kami mintu tim kerja tumpana tete mintu pengkarangan kikua kurus semangat lako rapu masusah tumbenkan ni kepercayaan tumpana tete mintu na pengkarangan mereka na buda patu tang palandiki makamban patang paupuki apa din siapa waktu dan teallo ya te sala pada kobongi kedempi tang susi-susi anta pemeloi sudah Citaruna secara khusus laku seksi pemandokan belanda pirang-pirang along tapori banu batu tapori plastik de bak kajuan dari kaju tak tira-tira melepi banyak demo kita sosok kata andai sule dan duka motor dan epitulakana tak tira melepi sebab kena peloi keperisang mbak kaki bado-bado ya kena boleh masih ngalo baila malichalise mikirampo mapinduan na ako seksi de mejunu konak ko yon to dapo bukua ya tuai tapare de meloy paling kurang 15 menit rede antamanin pakai sirang temai wai kopi betul pa tapare de meloy tuai antamanin pakai sirang itu kopi batu teng dura kataduan kita mai perampo pikiran basi ya duka lako tim keamanan tentu ladoki pertigaan domai tobanan almarhum nenerian anta termen kendaraan umpat latar domai umpat lama parkir ya kiparali kama parkir lo SD, lapangan SD Bukua Langgaronto dirakyat ya syarat penggaronto lang hal kasarenian terus semangat ke bapak pendeta dulu temen kamera mo dan naupan nasusi saya ko kama apa kau purana syarat analako ada Bukua pateng kamera ite makna nadana terus ada ukuran nanti nenek kedolota tutontong sa atas ituran-turanan nilanda saya kalau ketemu laba ia tealuk salah ada na piang-piang ini kalau di Batang Lembang kesusah kira kita mintu di Maslan Hasan dipakai nama mata dalam mena tapi yang soalnya ikua ya kesara kenalangan makan dakan dalauna rek ke makrapi rapi wana ya kesara tenopa kenalangan renta di belawan rek ke membuat eana usahanya yana santo duta piang solanasan di tetena te alu sola ada tapagao nah, nanti kada pemena bapak pendeta semua yang narempa tentang susi-susi tampalan di kami masih panak tak mintu pengkarangan tak pakadan merokan angki pasusi utasanganta utasangana ke mak siapi lagi pasusi tutole pagugua kapan nanti kapan tanutira pitemai lantang-lantang tagaraga dan piman itu kepang dan piman itu disosok tu perikna anta pemandai sudah usaha pada motor kekurangan ketatan pelandiran kukua inde nama seseorang renge lami pegari pada palan lah kurang semangat ia mototo penyampaian jamai ketua panitia ikua kurus semangat rampung itu sholat tajum itu dapuk rupanya sadia mote lah
kumpatuna Batanggale jolola tatarima ipetada tu Ibu Pendeta Naomi Samperante MTH dari jemaat Tamalate Klasis Makassar memimpin kita dalam doa. Bersemangat buat beri seorang kali lah tak terima tuh Pak Kamasian Napuang ulendrikan desilasa tu napa sadia minto tomak rapu pangan aku dolo turukan umpama susah inde pangsusan mati ngayon ambek nenek yolan isola mintu anak-anak na puang meratu tontong umpa katana kong sola nasa may komita mas sambayang o ambek mamasilang suruga moira ka ang kilang inde aagang kamasusan o puwang. Moira kami taru siya ni isa ni inde agang